ब्रेक की मतुंगदा मयामबो अमुकसु हन्ना तराम नोक्सरी कोई ब्रेक की मतुंगदा पुदुन लाइबा नॉर्थ ईस्ट विंडो न पुदुन लाइबा पेनिलिस असि मणिपुर की संगनाइरबा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ओजा गिताजेन बु तराम नोक्सरी अमसुंग थगचरी जिल्ला मतम काइथोपिदुना कोई नॉर्थ ईस्ट विंडो न पुथोकचब स्पेशल ngasi लोक सभा इलेक्शन 2024 की सरुक याबा लापिबगे हन्ना थग फोंदोक्सरी lakni bo wakhum di oja pai election je ko ngasai bo thada bai matam je yuki pung tere te horga nungdawaram pung mari lo senggram ne dubu jaga khara da haitar hoji hoji chu bon yam kan thada nari maru aina ko gi common zone 5 ki 5/32 da ko gi minister oi bo hoji sina kan senaraga hoji bo thada nari yam kan duga kongpal gi 4/13 da ju yam kan hoji bo thada bagi thabak chathari mamangda EBM thugai gi na maram oiraga hoji yam kan thada nari aduga handak ki hoji ki energy oina hoji phawgo da ngasai pung mari phawgo gi oina bo thada bagi changje 63.03% in thadari bji maji hengal khini hengal khigani kyam hengal kadau no haibudi chap chap di khangde sungsoi soi ne khare hengal kani adu mamang 33 chuba lok sabha election da manipur gi oina apunba voter turnout se 82.69% na thadagi bani oi energy oina first phase da pangthuk di election da na 84.21% aduga ani suba phase na 81.16% loina na overall da 82.69% ko gi tara tret lok sabha election da mioi turnout toroga phajana shanti da pangthoki adugo handak ki se sidagi hengadori ba sidagi tagadori ba haibu hojik makki oyandi haiba ngamdri adugo ngasi thokiba ngasai eutagi tholai ba thodok hojik phawda tholai ba thodok sida ahamba makta da ojagi tajen gi assessment ojagi tajen gi observe tongmatam da koi energy oina maru oina energy oina khoina mamang da mukta ugi dre mong da handak urei ba militias mayam tholai ba taksi kasi kai ba thodong mayam tholai ba EBM thugai rei ba si koi energy da mamang da mutang thoki drabne na mayam hainali koi gi expert mayam haibi da me koi studies da jo sai matang da ojagi ta jeng ba hamba makta da mod haibi aham to da ngasi notice window yang biri ba manipur ko ka kun usari na ngasi anchor biri ba koi oja efaba non stop ko me ka kun usari ode efaba ngasi election I think taragani palak suba lok sabha election si koi puari da irgale hoga da bodugumba taka amagi election ni haijage maram di mamang da ta tarag to giba election si di thoki ba thodok mathok ki matai da handagi taragani pan suba lok sabha election thoi issues na ekogi yam thajda ba haitare ko mamang dai koina in the democracy manung da chathana liba khoi election gi magi tongan ba proceeding me am si yam phajak badugumba electoral policy haitare ko si chingda कोई ना ngasa gi election si election tawdre selection tawre adagi chingda ko gi free and fair election odong amde noi pa ma amna gunda taw na ngasa gi ma mana pi ge do bot masing sidagi candidate sing gi ona tena ba ngasa gi BM chinda ngasa gi mamang jere election ko ubire ma am ko atu candidate ma am gi ma pa da ngasa gi wa tep to subscription laga subscription thamba ngasa gi moi thadani mi dong gi na mai mong he taw gumba adagi atopa area da ngasa gi possibly loina nam tholo sangre haibum ba sum tholo wa thok singji am tong thok khoi ui adugi chatnabi style du khoi tampak ta haidare ko plain area ji chu inner da sum du adugi environment chu chana khoi yore haiba ji mo thamjage bu ko adu masi kai yore no haiba si khoi na mung sai na si da mung khoi na kok thopu ya da por mung khoi chena lei ri ba hajik kuki kulai pai ba am terrorist group su da leba am terrorist group ko and the drug mafia don kangbu drug karbato kangbu drug anum kangbu drug na thari kangbu noina drug thari kangbu aduga khogi makuta am phajana pairaga terrorist tawriba khogi aduga masugi kangbu kuki haitare ko aduga mamayam singdu yokhatna thamiba aduga political leader kuki ge mele tara asuma moi tara na sogala thamaga maitai da particular noi kapa maitai hat am phana ba maitai hat liba kholiba tari mayam ji yengolga namadugi issue ji ma khoina kala chapa yadri ba madugi issue madugi crime du nga na khona matam da issue khona lanje loi khrabra tragana peaceful oira ba sim yang question amane bako aduna ngasi election ji yaraga di mamang dai khoi prajing am kana haijagi ba yaraga di hanaki election je india gi legislative state khudima ki oba magi tom dokba deadline na di magi tom dokba ma matam yeng tom jaraga su manipur gi ona di matam khang gi thoni ha sim yang apam du ne bo iris adu bu lepiri ba candidate sing na tragana ngai political party sing ji madu election commission min dara pi ba guideline du ining bagi ni khang de na tragana ngai ilhogdra di phajaro na khan bagi ni khang de moi de tongan ba ngai election na lu bagi type to khalan masal la kan ngai election nam tok sing re
hauji election tawe ngasi election bangthue ngasi ge ki pung tare tagi hauraga mungthini pung mari ba khadana riba election sida sai pung baro by evening ko afternoon hai dare afternoon ki pung baro ji land de mamangda baro mamangda pung tare tagi na pung taraga nithoi yorom dai taraga nithoi yorom dai gi pung taram dai gi area do ba thokpa crime yam ji koina some area khana khana phangja matamda Bishnupur district ki manung da leiba Thamnaukpi haiba area da khoi phong na mon khon thokpa irang nei re ko na khoi irang sakna do re adugi matai da ojal laga nam koi dore khoi suna kanda da khoi gi khongmanda zone 4 gi 5/31 da asagi khoi gi pawung ama khakna maming biren ko ba pawung ama khakna media da dum phone ngang khoi comment ta ba hore ai bothada ge changu matamda ai bothada bagi kano se lemdre ne thada birame ado dong mai irang lai mayam sauna podagi magi do EVM sin puthura thugai bagi kai picture uba hore ko adem khata ko matam da 5/32 da irang thokre babon kampu EVM na babon kampu EVM thugai kre anam hoji ngone pan kre ko adagi yam nakna Imphal city gi area stagi hardly 1.5 kilometer ama makhai gumba ani gumba chalaga leiba irosemba sigi hek uripok machin gi sigi leiba jaga si khana haidara leiba jaga si da sagi adum irang thokta ngasi bot hanbi en tokam kambun ne hori ko sugumba red zone area makhudum moina ngasagi heart city area manung Imphal gi leiba capital manung sidagi yan lama chata kilometer manga tara mari manga ani hum charaga leiba jaga singi daida tholaiba bot ki bot hada bagi magi kanoje system si tasen haraga di yai pham afa khudum na tebo ko masi yam sathi ba indagi election policy ma dang sagi amuga tadri ba thodo mamang da MP election dagi koi lok sabha election si sahi tam tara pakthok matamda prajajin unagi ba sikre haini thadara su ya ba adu khena yam value loita ba election moina hadi yam slightly yam yang hai tare ne ko yam yang na irang kai gom thokdana yam peaceful ba adom man mana apa mo thadana raga dai ma pa mo khon khon thadana ngun thada ba thadana nun tokpa yam na peaceful ba mo ma da ngasai se adom pangthok la ngai hai tare ko adum hanaki taraga nipan suba election si prajada kai gi damakta yamna important so pot mo uhali bana haba si simyang gi question amane ko aduga political parties singina ngasi laiba manga tariba hajik tawriba election si kai damakta importance ni haina thammi bana haba si question amane ko hajik importance ni habi maram si kaino sidre na si ko importance ni habi maram si kaino daga di tohum thopa magi election magi tohum thopa magi tenure na tohum thopa matamdu hendokhi ni habagi importance helibra natragan hadu leiba cookie gi tha tara ma tho henjal laba trai de phachai phajal laba lanjigi oina origin proper ngangani origin proper yagani habagi adugi asada importance helibra e pabasi question amene ba honori ko then hadu leisi win ni hadu leiba ruling kambuna ju pami ji win ni medi karaga leiba hena amchu kaning potoni ko ata gadi hadu leiba elections ni yam importance people taragadi hadu कारगा लेरिबा कोई तमो आरके रंजन जी मा फंथाउत्री को फंथाउत्री मा कोई मणिपुर जी ओइना एमपी ने को इनरगी आउटर एमपी बीजेपी ने पाली अतागदी हजि लेबो इशूसिन की रोशन न होना बदा हजि लेबो फिल्म रोशन बदी होना यादबरा देन हजि लौनो बा मुक हजि लेरिबा रूलिंग की थादो कैंडिडेट ना कादे आदि हरेसिना मान एक्टिविटीज के हम कन तगुम द्रिबनो क्वेश्चन निको देन अमुक रूलिंग की मागी विन हेना का अकाबदा का बसु पाम दुगी वानी अदगी देन कांग्रेस की लेरिबा थोलिबा कोई लेरिबा तमो बिमोन सिजु माजु लेरिबा हानगी विन ओय लेरिबा कांबु सिंगसी डिफीट तोरगा का न होना पगी मागी चेलेंज नि यावि बनि सिदको देन अदगी हिंदोक्तुना मंगो सागी लेमोरिबा आरपीआई की देन इंडिपेंडेंट लेरिबा कैंडिडेट सिंगसिजु यारगदी मोइदा गसागी कय हाइनी अंतंग वोट कारगदी मियां सेवा फंगजरगदी एइनो लावबा ngam खोमंग ख तोजगी हाइना हाइबगी बखना थोलइनेबको फरेबा मोइ एनीवन कांग्रेस ओपोजिशन पार्टी वगैरह इंडिपेंडेंट वगैरह आरपीआई वगैरह ओइबले होइब कांगु सुनि मक्ते अमा कारे खलसे हें सेंटर तो बीजेपी पाल ले लो प्रमाणे अदुदा गसागी सिदि कागद एमपी अमसिना हें हाउस की पार्लियामेंट मनों की हाउस दिदा क्याम यानो नो खोंग थिन ngam सुम ने सेबको इंपोर्टेंस को इस मिनट सेबा अदु सरपुदी को हैना मांग तारिबो था तरा मथुगी लान से था तरा फौजी लब लान हजु सी थुब क्राइम नि थोकने बजे याफबसिदी थोकने बदी हजि थादरि बो थादरि प्रजाजिंग से प्रजाजिंग की तसिन नमो साना इंटेंशन नमदी विनिंग नि मसाना पाम थादरि बि ओइब्रा को अदुदन करम मियो सिंगदी हजि कई खल लेरि गाइजे एखो कुप औजा तोम चंगेबा मरमदी
haujuk Chuchampur More Kangpopi periphery area da lebi paja chinaw mayam relief camp da lebi mayam ji thamoi ji di ekoi upai le tabada ki vote thada bagi phim ne lai si ko hai tawra bani na kana da pini pramani ko kana da pini haujuk outer ki da thada ga bagi vote mayam ji haujuk ka da gi bu outer ki haujuk lai se BJP ki haro candidate am thok re ko NP da thok re haujuk se ado Congress ki ju lai ba haujuk lai thado iba athara ba ni pa se sita sema si ju sai gi kanogi adi opposite kuki lady ba voter sing phangma kharama phangma da kharama ko adi haju lady process ni maitai sing lady ba voter bank vote bank si kana sakam ko sinu ne lai si ko hadi outer lady ba kangbu sing si aikogi enmity oiriba kuki sing sigi oiba vote bank si na majority chakda kangbu sing si dum vote pi ta bo pai pramina ko adi ta ge di aikogi di imangna mangjam dum oirusmi ya pa adu gumbagi thamoi sinjina ngasi kana da bopi du ko shinamne bela mani production ya pa ko adugi charang na bele ma sidam ko dawre tampaki area da plain area da inagi lebi area sidam ko dawre ge bu masagi masa kaina bagi ko yung manung mari mata ma mai kai mai thagi bagi adagi den masa thi ba khang da bagi adagi phong na ma chimna ma ba ma chimna hatpi gi bagi sugum bagi pen da mayam jigi thamoi chang ma mite bi ta ma mite bi kang le ta mu sida kana da bopi da ko shinu ne aduna charang na mayam jigi marak pen da ba mamiti api kang da ba charang na mayam sigi mar ki vote aba ko sigi mar sida mo ko dawre sagi winu nu kang bu singina dum vote ka na hona bagi okra na ma adagi another part amna defeat tokin laga nam thie ga nadra na modu mayam du gi ko ka na hona bagi adu defeat to challenging amaga hai issue ji hona ki election je adi ingna mana pa ma mawongda mana mushi jo mi da vote hada na gadog badu gumba platform oidre bana ki election ji ko aikoina kupna yeng ma tamna kai doge kupna yeng ma kai doge bu sagi charang na ba pien da ba andai sai challenging amagi le dugumba da sin ma vote nom oira bani na asui ba thinare de dagi den pien da ba di wang sang khada thinare ko ana ji dugi anga mangam to hona ko uri sin ni ne ba ge ko phone no mai ka pa kam khale au ji ko adi den na mana ji ka dore na proxy no ta anyone kana go mi apamba kana go mi ko khon thau to hona ma na ji mana ma pa thau to khol ra bane ko si apa sin to mate ba den na mana ji ai le scenario se no ji present scenario se koina masi phai na pu di yar roi ba ko haju samding to crime ni na koi maram mo kan da yasan na ba yang thoki jaga but chung je lekai le ri ba agency club ba ba mi amne phambi ri ba agent na phambi na matung da sai gi report to su ya ro mo ha tare ko yana thada gi pham ju yaw ri ko adu report to do ya da pham kha thola ni ko hore ga dam le ga chana ma du gi finding ko thola ni ko aji press media and media sin phangi ba gi le ri ba national amani ko den amana sagi ECI gi juma gi to kum to mo thoki tu na aidi han ga do ba irang thoki ba crime chena gi ba crime to gi ba adu gi ibm thugai gi ba whatever le ri ba yam nungsi ga sagi si gi data am kha thola ne ba ko adu data du tu ne ko ni yeng bi ya ri ji ye fa ba kam gram pham ko vote share report to du no vote report to ba ji am khak to su ani khak to su madu sagi ko na free and fair election ni oidre ko lawre ne ko adi lady ba mai am ji banung da 99.9% sagi peaceful thadare 1% khak adu crime to har ko su madu crime do koina amit koina sagi madu isana commit to jira adi election free and fair election oido poram oi have ji ko isana ya jaga do ne maram di crime thok to namgi da mag nagi security glasses later na da ECI na ngalinga matam nagi madugi oiba post data am khongol matung da security measure krai la hokani kai orpu ya balai kai yang lakpu ya balai je mogi hanagi intelligence ki report no lokol ngone ba kono je ko adugi report ki matung na mamang da election to dinga mamangi tiel khron mini ni mai mani wali ma tari wali matam da ECI na security matang da security ki le ba top leader sing yauna ko phamina da kai rang lakpu ya kai dokpu ya balai kai rang thokpu ya balai ha ji moi tatna meeting to ki ko press media su uri dina pramani ko adu ma yam ji manipur gi na ko na data ba sum je matam da punna central paramilitary force company chani gi sakta koi hajule election si gi da si nei hai ba ko ai ta ga di security yam na high tight oi ba ko then chukana ko gi si na kan da kai dong irang tholi na ko sin ne adu su karai da sagi hard city da gi kilometer 1.5 kilometer 2 kilometer 3 kilometer la pa area radius manung da ya man ko ai da ga sigi manung se sai thok ta ga di outskirts area da di kari afa thok ta ngon ha ba ji ko na sin ngai oi ba ko adu na sai area si ya fa ko na ya mun yeng ba ya ba si election na gi le ba tara ga ni pan su ba lok sabha election ji ma di free and fair election oi ngam dre
adagi magi election commission pi magi conduct rule gi matungina tawum to magi election proceeding mayam jungdu niyom kaida na mo system line le ngone ko adugo mayam jungdu leiba khuda khuda irang tholok pana tagna khuda khuda karam to mayam je mo control to no hona bidu ben ka gino haji khuda mo na nama jin mo pala so lai si apa sin to mate ko jona duna maram ka ko haji ni di ai phaba sai nasi la kanda ai khoi si policy amagi matung ne khoi tawra ha bagi khoi chunam su lai maram di haji khoi theng du lan ji sai haji gi buduni cookie jingi yam sathi ma chatna ma cookie jingi bo khol ngi lan am khoi theng lai ri bane ko sigi lan je kana go ma tana si hawdo lotion le na tra kana yam peaceful le na tra kana kai go phim khada khoi sai gi yana le ha khum ha ngam ji bane ko ai ta ga di election ni maram mo kana khoi hana gi le ram nu shina ba haji di sai gi phana chin nu shi ba sara ga su thamo di mai ba chak bi phim doi ne ko ana si posak si mamang da khoi honorable amishana imphal la phim matam da magi speech da yaugi ko ni gam ngai ba dare ko adi honorable prime minister na northeast ki manung da state sam am si marak si da adi part of manipur ma gi thawai ni mana khwai no shi mi ni ga na hai ba du gum ba phundu pi me ko ko na hajin ni na thamo si nu shi mi ma thamo si nu shi hai posa ma nu shi ba ju mi hana ba ne ai example ni pramani wani ko for example say koina aina nu shi ba ima ai nu shi ba isa ai nu shi ba gi nupi kata ai nu shi ba nupi ai koina jaba nupi le la pramani ko nupi praman to jobai wani nu shi ba hai potu ma ai na koina re khala nupi do ba uda nga sai gi nu shi re na sai gi nu shi man ba gi ma ha to ko ne su ya bra ne ge fa ko nu shi ba posak si di ai ni gi apam ba ai aning bu ai oi ba pot phang de khala ba uda ai oi phang de khala ba uda nu shi posak tu di ne kana am na so ni ngoi kana am tu na ka to ni ngoi chepan ni ngoi adi phain ni ngoi ai phan ma du posak to sagi yam chkhena ye ga ma do apha do hin mi phim le ga ne ko adu honorable prime minister na ma du poto manipur yeng lu nungsi ba je so ning de bagira na ta gana manipur yeng ba gi nungsi ba do ta chena pai gi ni pakhat para adu kari ground ka mai yeng na manipur da mi su ga na sira ba relief camp da ko ma thong da na sagi kukina ko terrorist ni chathak landa relief camp da ngasi changa pham dong le bai pa cha chinang mayam ni ma thong wang khang da kuki da ko landa changa pham dong na mai mai khang da di ka hong chai da na hoji hingi pu chi ma hing je chin nungsi khudam la ba ngap ko adu nungsi hai tar ga di phare crime thokre ta ga di next day ma da kai da godagi habagi karo siba thambi ga dogune be phako aduna sugu ai khoi da repentance pen da mayam ko lai ri ba aduna issue je lai ba issue si amana win ni ko adi kar ga lai bu gi hena kading bagi ba election amani amana defeat to ga dam sala ka ge hona bagi ba magi plan amani adu opposition nama da independent nama di sai le hori ba rpi gi le ba hori ba candidate sing issue na sagi yara ga di defeat to ma ko ju yara ga di myang siba to phung gi khona pa kanu ne ada ga sigi barak si da ko na mun na kum na yeng ma ya ba je na sagi na win mi du defeat to ba no khona ba da kana ni la ke ha ji question amane ko adi ga ma tu khas khonja ba kangu sina khata makha de jora ga su contemporary na sagi lengba lam ga ba ka di thude na ba mi thola ka di sagi dum crime ni chana re na podu ko adu gi sindu ni ga si uri je ya fa adu ma si posak se arai ba thona te ona ga si tampaki le mi lak se kudum na lak mapan ga something lak tarai maya hai tare ko lak tarai maya da botha da si da koi adum election ai koi mamang da general election jo isnu lok sabha election jo isnu adum hardly percentage 60 plus 70 plus 80 plus ko adum matani adubu hajibabu da koina round figure da by afternoon hai tare ko ngai mati ama sum khar tana matam da pung ani makhai ahum moki ba magi record 50% thada hobi changlai haju pung mari matung da koi almost 60 mai mani khali ko 63 or hai re adu plus minus khar dak plus minus khar lai khala ba da hardly 70 nearly 70 mai lai ni ko asi both hada by percentage ma si ta singna फजरबरा हाबदी नते बसी पोसिको 60 70 बोथ हदा बाइजे परसेंट नेम ने बको अता गरि छ एरिया सिदा प्रजा सुनि बोथ थादन नि मन करिगी को पिनिंग डिमांड करिगी करम प्रजा सिना थमो सो लाइरी करम प्रजा बोथ थादन हाइजे कोइना काइतरिया 1 by 1 सुनि कान पोसे से विन पावर कंबो सिंग सिगी बा सगी कोइ बोथ पी द्रगदी माथि भी आइ कोइ बोथ पी जा दबने हाबी मगी चैलेंजिंग मा सगी सुना कंदा डिफिट तोगा चंगल लगा कोइ का किनो कोना कंबो सिंग किसु ता फना बोसे थादा बियु मयाम थाद्रगदी को आदि अमदं का थाद्रगसु अम का बदम पाइ मि नो का गिदिना बोसे कोइ राइट मांग बि माहन बिगनो ना दुगी अप्रोच लाक बोट अमगा अनि जि कंपैरिजन तो मतुंग से दाउसे नसागी विन पामे कंबो सिंग दुदी नसागी तंगदम या मथो गोल सगल इने बोसे गनो अदुना मोगी ओइबा कम्पैक्ट परसेंटेज अमख को
percentage si posak se sure no ina heri ma da tam holang ne ko aduna hajil lebo issue si da ya pha ko ne yeng ba ya ba si haju pang thui ba tarangani pa su lok sabha election si koi free and fair election obdi oidre nongmai plus masan power plus money power ko sabsana season ra ba confirm ne aduna khoi gi ngasagi EVM thugai ba de nongmai ka pa ba si ma yang clear ore ko with evidence le re aduga money power do sigi mayam je sigi mayam tawung ngam hala isigi kadi magi ko so root ta dare ko masi masan power tawung ngamai ba adagi EVM chin thugai ba ngamai ba thugai na magi intention la ngamai ba aduga khana su sai na su tawgi kai ngamai sing ngamai sing je si kai la ko hada kadi sagi money power do na sagi everything with mana tawga do masan power ha adagi wadi ba mayam do ha adagi thola ga masi action tawung ngamai ko li mayam wadi ba money power gi marumda tau dabi ada thot leitre ko everything kuding can do it aduni ko aduna ojaga phase khoi gi money power muscle power lai aduna khoi handak ki transpan suba in lok sabha elections di free and fair oidre hajim de dum proof lejire haibani adu aina hangjani wafum de oja kanyo ne khoi hoji sima oiduna su khoi gi miyam kharadi mi khara mena pai bi khara khoi gi Manipur gu nusi jaba khara bot chi taseng antong ne kanggu khara na khoi EVM thugai ba lakpa bot mun ba lakpa bot taholoi yet ba lakpa gi mayam je mukna raga EVM moina si tawbiya roi namthak tawbiya roi hana chongthorok praja mayam amju yauri ba simtang taseng na moi je bot ni om chung na tohning bai tare khoi sarkar gi machinery authority ye na taw thabak to praja no yen taw bai tare mi khoi jaga khara da bot che thugai lakpa EVM lakhi taw lakpa jaga da praja na thengna raga mayok nagi bazu dum ngasi makta pa inner du yauri do loyana pai han amtang thengnam dra ba pai inner thoi ba hojik election jing mari lenyana irang thoi ba je hanadi outer gi jing gi de khoya tarami adu tampak kyu ya di valley de si taram da bane du handak sahi 2024 dagi di handaki tan pan super lok sabha election da di khoi inner da ju hana mamang da ta gi ba outer da jing da thoki ba thodo ga do si impal da ju ta ba hore masina karam mahong ogidrom no jinggi kanyo je laina je khoi tampak ti yora bra masi khoi hoji manipur ngam khaibu thugai gi chang lei ba kuki narco terrorist lamin tuen ba mayam dagi masi gam phatta ba je lamdam na ba je naknaru bagi tamba oiga dori bra samtana zakin ta jeng kai mole ore phabasi karon le da kuki gisno te da si de koina kuki gisno te da sing na masi from last khoi gi hangana yeng da to pa khoi bang thadi paning dre ko adum sigi chanabi crime natragana sigi leiba instigate tawba marung da masi kok sana mi sidum hai hawi ko thena labani ko adugi thengnak ba lakma mayam sigi ko section min ji haibagi wane ba adu boji 21st century na hi ye pamani chakot pai je chakot pada tongjaba ma or mangjaba ma dei je makan ani ne ko number 1 thing chakot pa heliba makai ko ai koi chakot pa ai chakot le leiba makai ko kala mi le gi ta ga di masagi principle compromise tabu ngai da du leader mayama am stick to ba dare ko leibak jati mafuruk usiwa adu mangam ba mi leader mayam changi ba ko chakot le hai go su adu mi sin na si bokse cheng ta ga si chakot phara chakot 25th century yauri hai ba da chakot le ba ko si irang crime tholi je sagi leader da mu cheng da khari yaw gi ne ba ko e ba adu na ji le issue je ai koi parallel na ta ne ko parallel na sagi post chingda moina le mi lifestyle chingda mi khana to ba katban to ba ko drug karwa to ro sai hajaba do drug karwa to re adagi di pisa tale pisa mayam paire kan di pisa dom access on lekala kan di kadore adu gumba mayam du moi drug ka ba mayam du nga na bi dong ta kari change nongmai leire masan pawa to hlei ni ko sidu ko adu di nongmai lekhale sope sike nongmai mayam thamme adagi maru mayam lechel le adu ga sai mon tong thau tong khona re adu gi tong khona kuma dam kadore legally or illegally yaba yadaba wasagi khulai mayam du phone na pu ba yaba phone na pai yana khona matam da maram sunai late na mo sagi shu to sembere mo namko shu to saka ka da ko magi policy ki matung na manipur gi lady ba magi sagi ko gi historical na ba sagi magi history magi background ya ji ben ko matam da si throughout the pakra ju lei na throughout na khona matam da mo je use ne bis to bi re ko adamana planning sanara matung da mo da mu adugi advantage thau adi pesa mayam bina pesa mayam le na national le mina aduna loina mu lang tha kan da hai do mo sin potu phangna phona re phangge phanga ji nomai kapai ni hoido ko nomai kapai ni se kuda moina aina sum chawn haija da se mamang ri haija ra ni ko se mamang da sidai da ko election mai na ko panda da por ko lei ko tang kun ga manga February
2022 da Kuki National Organization Government of Jalangam haibako sigi letter nama phone kanda PS Hawkip ko nipa amana Kuki National Organization ki president ni aduga sigi nipa sina press note ok thu ebako kamai thoke abu sai as a politically lay political leaders jina sana manung political games si nabi yoga yimbi yoga haidako habi petak pathok char ko reference number ZG PR 016708 dated 25 February 2022 in line with ongoing political dialogue between KNO and the government of India, the central government and the ruling BJP leadership have promised swift settlement of the Kuki political aspiration. Even Home Minister Amit Shah ji have announced the same in his public address on 23rd February 2022 at Chusampur public ground. Therefore, KNO had resolved to extend support to all BJP candidates for the 12th Manipur Assembly election. Kumul kahan dabi adre kumu sila. Mugi firema political aspiration pi naya ramina. Honorable Amit Shah na promise tawre Canada mugi leriwa mayam hindi da ngasagi swift settlement of Kuki political aspiration naman tawne hano wasak kaya manako. Kay ejana yawo di ko ejana masih khamandri ko. Aduna Honorable Amit Shah na lagi memangi tuap kogi time suba Manipur Assembly election da BJP na kay gomba government paya di na government BJP na government pahal lagadi BJP na majority na vote phangal lagadi ko lagi ba Kuki singi oiba nga sagi kanu se kogi settlement of Kuki political aspiration tawni hano promise to kreb ko sina memo kan am ko dawre accordingly KNO appeals to all chief CSO leader and all voters to support BJP candidate in all KNO operation areas. Any person or organization acting contrary to this appeal will be deemed acting against Kuki interest. Ko hai obstruction ji ta singna di chapchan nam action nam ko na kagi leriba Kuki gi leriba CSO gi leaders sing adagi magi leriba chief sing leriba border mayam da akan warning tawlo na si thok khre ko ado si legi political manungi legi political gi tongan ba masat amani ko ni se adamana mogi oiba political game sana ko matamda game sana ko matamda ka daroge bu sagi tawi daba ngang oi daba soi da mayam ji soi sum taw yara sa khibu ka daroge si mapung phara ka na ka dore mapung phara ka dore mi hale kono ye pha ai da ga di masigi symptom je government gi legi ba machinery mayam government gi legi ba magi activity thok mayam ni da ka daroge bu sagi mo leveling hokal le ko manana pudong hona le ko pasha paire Kuki MLA tara vote kahal le ko MLA tara vote kahal ngasi assembly de lawbung ngam le ko mokong thingmang ngam le aduga against ka dawre Manipur gi leriba government amadi Manipur gi leriba praja sing si da moina ngasi te ka dawre leveling hola kanda thengna ni to ma hore ko masi yam sathibo garomane ba kono ge fa adugi honorable chief minister gi sanga ka to ba magi leriba jim mai thadu ini mana budi polling gi biasness le ba manung dam machine usun to buni ai adu le so honorable chief minister ma da mo to buni ni then forest area da in process to illegal immigrant am ta thona wana matam da forest ki office bit me thakala office me thakala ini ko so for example mamang da SP office thugara ka kha jangala ga document me thakala ini DC office me thakala ini pramani ko mo na jangala mission ji to kan dream me ne ko adugi dream ko da ge hoji adugi potuna mara mo kan da paisa mayam khojau ko sagi number 4 adagi popi thar ko mayam adugi paisa mayam da ngasi ai khogi le ba tampaki le ba ngasi praja sing ji su madugi oi poto kam sin ba hore e ko adugum bagi sanjau pa paisa mayam pa ba du ngasi ka dawre ai khoi lang thakla kan da ai khoi machine nuksina da silai ba ai khoi machine ge ba na pung ta na hona ri ba whatever tawai sing ji na pramani ko masi policy ma yaw ga ta bu ya ba te ba ko den amana hajil le khoi mai te gi le ba unity mai te gi ba nuksina ba ji di history lo sakini dena ko phana sangwe ja wani phana sangwe ja wani kana go mi ma da ngasi mi khana da kana go mi ma na lan na ngasi ta ko ma da le ba kai na ba jati shom ta to na next day wala ko da pun ne ba ko adu bu issue that election ni mere mo ka ka dawre madu ko magi nuksina ba je tamna chuma min la thona hona le ba ko adu na ni ge phajugi adugi environment to tasna tampak ta pusna bona re adugi environment to ka dawre ai khogi le ba kabiri ba MLA sing ji marks gi su mathamo seng da khari yaw buni na ka dawge bu wa sing ngang matham thaidok sum puro hona le re ba ko haju thuwe lanje kana thokuno kana honno kana kai dum kapino kai pamgi no Kuki eme tara to thok chumbra shu de ba kuki gi la hobo jun to thok chathi chumbra
모임 넓이 토강 줌브라 해보시다 쿠틸랑 감 모두 MLA 승제 마승 야암드레고 ngang yauri masing yami terkana sai mo matun to ar ta lai ko adugum ba ko ki MLA taran to thabuk to table the phone le pa law any jaga ma da gwati do gira dali do gira ko gwati ba any jaga ma da ko ki label represent to ko mi ma taram ta lo ne pa no se kan te tham lo wa no lo le ro thwa ya roi to ya ga ha ba chang ye ko adung sai hai ba ya ba ya da ba sum sem cha le ya san di phate ba ko adugi environment lo ke dore ga si ko ki karmata hu kam chala kan dai khoi masen nusi dre hai ma ta election aji thoi crime am sakhi wore ko adun haji thoi crime am je election namla kan da si topic namla kan da ya phaba haji oi issue se ma pham ma ta thoi bi rang si ko se bishnupur district ko thoi crime imphal west ke ya thoi crime imphal east ki thoi crime adi thobal thoi crime ko masing tingan da district ko da si thoi crime jing se ko apha sin do na de ko adun na sa gi jaga khara di yam ing na peaceful na bo thada ya ri se thada rang ne ko ado ing thada ora mo ji ne maram di yaifabagi kudaman yaifabaji like kendra magi leader ne hairaji yaifabana kendra du 60% 70% ngamna puri taragadi yaifabana dum jaga duma masai overpower ros pu bujho sane ko adi admaina ngamna pu ba emene khara nei na pramane mogi areas nu di haina ba tan bagi ngana ba tan bagi ko masai sagang ge sugnu gi na nga ama footage ma lakodu ko ubiram mani ko footage ma lakodu ubiram mani yaifaba ai isagi bo thada ge chasaru bani ko ai bosumi thada birame adu ai mai da ai na kin jara lai ga na ma na phundupa yam nu shiba ma gi footage sam thadok lai bane ko adu photo yeng bi yo ba fa ko adu photo yeng bi yo ko na hayen ni na madu da angang na pidi ba ma gi tori ma na hairi ba ma ko khalon do kara yo gi yeng bi yo sentiment do masagi bo thada ge do chari ba ko bo du mi thadok thada birame ba onjel la ga so amuk so angang da mumi da kin thin bi ma mai do ko pu ma lai ni ko ai da gadi hajik lai ba election gi magi kano je ekhoi free and fair election oibra haiba je dai ekhoi nei yeng se ko den aduna haishu mangai ba haishu mangai thona phaba mi ma khalok sai da gadi isa na bo thada mi kana no thada da mi na kana no je thono jong thona ga ji award pi ni ko award pi ni ga kai guma posa amma ga sai gi huge amount mo le na ga sai gi honor to ya mong da kai guma khara pi ni ga hai ta gadi ko 파버렸다 와서 그디 그래 에게스 나가고 부터 파가니 너가 에게스 나가고 부터 남가 동니 기엔비니 하고 그러다 비다 에워드 피니 할 따라거든요 종속으로 뭐 암주고 문제는 세요 거 아두부 건 그슈 가이디 아주 방송 톡 일렉션 방송 그래 누가 이랑 톡도 되나 그 양 피스풀로 있는 방송 기자가 그래 야위 웰 굿 양파이 거 양파이 아두부 이랑 톡에 요 자가 신기 예고르가디 아파신 돈도 냈대 거 하지 시 톡에 이랑시 좀나 ngasagi ngaktung ejen ani mung rak podagi natragana voters ni mak tak ngai ngai sangdana ba tak podagi khana cheram thopoi thoponi irang nate osi to ko phone na EVM machine buthura ga thugai rai ni phone me ta kholai ni phone ngasagi threat ta khonai ni ko kana kari manda kana to na habdu madi madu dekho lagno jagi no hajmak thamadi ngan mani ko aduna kana honi ni be je ai to manana bani man haidna planning am to no musai dina ko election dina ko aduna 파저버 마기 뭐 컬러 일렉션이 파저버 먹은지 아주 상 답나 아시 행스디 회는 디시는 칸 괜히고 말 마기 어 폴겐 파티션이 어 커멘 테너로 보고 사이 또리고 이슈스 매 암지 땅다 저 내리라키니 매 암지 거 내리라키니 하이라키니 어디다 파인딩을 거기 라키니 어두 미암노 우바 커먼 거기 워드 마 커먼 센스 마이 다레 프라마니고 미암노 예응도 우포르 마 예가다 딩거 사이 또리부터 혹시 더 보셔 크라 딕텍터 기 타입들 라고 보셔 만 우레 해보시마 미암노 우리 비네고 sigi post sum sangjinna kuithana chali bam khai last di end of the sai politics se sagi end of the politics hai dare ko politics ki magi tom tokpa election ki proceeding me anu je idi rajniti ga je slow to bidang sagi selected ka tor lai dina ko sagi akan adu ki type ta ko ki lution gi ba gi hai dare ko phim da la ko chu yai aduna hawi lai bi issue ji ya phaba ko yam line lo bu ya ro aduna yam kup na yeng ko thau yeng ko wangang ma thau tai ana hajul bi susi da masagi election commission of India na haji mana lakho to action taken mana to ko thau ko yeng changi ana si marak si da ko gi prajas nu su sagi ngangning ba haining ba tra kana sagi aseng ba pot junine na ugi ba thok 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 di ko miyang table da sena swain to bani swain ogi bani swain hairam bagini swain to la bagini adagi innocent praja isap tu praja ba mari na ko mayam ni gyan tamine na ba sagi thaidu sa khimil ta ba dare ko adi poch kanna sawramaga last ya phaba kanna sawramaga last ta sagi
मनी पैसा मनी पावर है कल साल का लास्ट साउदो नोआल वादो सूमायना मिशन गांगीबनी गांगीबनी थोड़ी लेते है एप्रेशन मखोदको एरिया चौनब लेना है तो गोद गांग याद पट लेको पोस्टिंग प्रजा फ्यूचर ऑफ द मणिपुर को हौब नहासिंग फिवम मणिपुर थोब था तरा लांजी वरोशन पुरप यानबीद प्रजासिंग याफब अखोगी थमोई सेंब है प्रॉब्लम खुद से मांग खिलगा सोलूशन नगर कंप्रोमाइज लाबी मैं सिंह चुंगनी है थमजगे ओजा गीताजेन मर चुब वही क्या है लोना लानी वहां अखोई चिंग तमगा वैलीगा हिलगा फर्स्ट फेस की अखोई आउटर की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन 15 की पांथोनी यामख्रो मियोई वोटर मसिंग लाख मंगा हेन लाख मंगा 5,61,860 यामख्रो मियोई मस्ती टर्न आउट तौरपसे अखोई वैली ददी अदुम हुजिक फौगी लेटेस्ट पाव मी टर्न आउट से यामे 60% वो यौरे होता थीरपदा हेन हेंगलकनी आउटर की मी बोट थादब मसिंग थोलपसे महौसा मामद लो होरप अहम तंककी हजिक पाउगी पाउ फंगद अखोना साइ मतंगदी हजिक कुकी गैना वाद एब्सटेंस फ्रॉम बोट कुकी की बोट यारोसी हाई खोटबू लेरे मसीना मरम ओइगदोरिब्रा नत्रगा अतै अतै करी करी पांबई इरांग मोइगी सेपरेट इन्फॉर्मेशन पीदेना अदुई ओइदोरिब्रा अखोई आउटरगी वोटर मसिंग याम थोलक्तरे लोयना अखोई वैलीद लेबा अखोई आउटरदि बोट थादब याबा कांगुना ngasai ngasai mak अखोई ngasai nungthinda अखोई डिस्कशन तौरिंग मतमदा अखोई व्यूअर्सना क्वेश्चन हंगफिबो लेगरे किरण खंगाबोक्तगी लोयना समानदा कक्सिंगदगी आउटरगी जे अखोई करम मीद थाददोइन खंगद्रे मरमदि कैंडिडेट से मसक खंगद्रे पार्टी दोल दो येंगा थाददोग्रे है अखोई भाप तादरे है पुंग नुंथिंगी पुंग अनि फावुदा आउटरगी बोट थादगत मियोय खरा बोट थाददबगी खंगदबगी हाइतरा कैंडिडेट से मसक खंगदे अदुना अखोइजे थाददोइजे कमाइन थाददोइनो खंगदे पॉलिटिकल दोल देंगा थाददोरै खंगदे हाइबगी वाफम जु लेग्रे आउटरदगी जु अदुगा अखोइगी आउटरदर चलगा इनद लेबा भेली दे मी बुक्सो कन्फ्यूजन खा लेग्रे सिना मरम ओइगदोरि बोजागी मोट कोइना याफबा कोइना येंबा याबसी ngasai हाइजेबदो यावरिसि पॉइंट अहम थोर लेनबी याय पॉइंट अहम थोर लेनबी याय अहान फर्स्ट पॉइंट कइनो हाइरगदी आर फर्स्ट पॉइंट कइनो हाइतारगदी ngasai लेरिबा लांजेलरनि मैखोई प्रजा मयामनिजे मोगी सेंटिमेंट जे लांजेलरनि प्रजा मयामनि सेंटिमेंट जे कोइना येंगम चंगीबा आहान फर्स्ट कनोदा देन अनि सुबदा अखोई आउटर द लेरिबा मैतै सिंगी भोट हाइतारेको मसी भोट से असि भोट से ngasai मोइना लांजेलरनि मयामनिजी इपाई जासी नाउ मयामनि सेंटिमेंट अमा येंगांदा अखोई भोट थादगिदरा और थादोइदा क्वेश्चन अमा लाकनैनेबको अदो कनो कुकी गी साइ एरिया सि दखन येंदुसि कनो एफबा मोदी भोट थादबदबदि तव थादरकनी मोदी मचिन थीब कंबुनेबको मचिन थीब कंबुनी नहानसी याम ngaliga matamda mogi कुकी यंग कुकी ना मना मु याम ngaliga इलेक्शन नोटिफिकेशन तो को कुकी दा तारे को यंग कुकी सिना हनगी लेबे इलेक्शन जे बॉयकॉट तौनी mo लाथोखरावनी हानको लाथोखराबनी अदो डेट क्या नो उतोबनी कनो याफबको यावसी कनोनी 26 मार्च को 26 मार्च 2024 दा ngasai mogi young kuki ki president to wa president haijaba masana masau president haijaba advocacy coordinator ne young kuki ki lun kuki ko boni pa mana ko ki principal secretary ECI ki principal secretary da chithi thar kanda hanagi lairiba ko ki election si declaration of the electoral boycott ko by the young kuki of outer Manipur na mo try to thai chithi mo ko sidi da mayam palli mo na ngasai violence to boycott pa dagi displacement mangan ko da whatever mo police policy na mayam ko अदो सी हायरम मतुंग सिदा मोइ कुइ दिना मो कइदौरे मोगी कोटु आईटीएलए वाडिबर लेरिबा मोगी कुकी एमएलए सिंग यावना मोना कांगपुबिदा मीटिंग फमे मको फम काना कइदौरे आउटर गी लेरिबा बीजेपी ना ngसागी पार्टनर सब मिनरिबा एनपीएफ की कैंडिडेट द मोना मो सपोर्ट तौनी लौथोखरे मोना को मोना मो लौथोरिसे अदु कुइ दिना मो गान हानजे मो कइदौरे गान हानजे मो मोगी नार्को टेररिस्ट अब कंगु हाइतारे को मोगी नार्को टेररिस्ट अनि सिबा माले अनि सिबदु द मुके दौरे इलेक्शन बोयकॉट तौनी मो हाइर खरे मुको अदुगा मुके दौरे कुइ दिना मो एगन कुइ दिना मो ngसागी लेरिबा तोंगा लुक खरे ना मोगी कुकी की तोंगा लुक खरे ना मुके दौरे हजि कांग्रेस की पुथोगा कैंडिडेट ओहलिबा अल्फ्रेड तमो मोगी लेरिबा पार्ट मा हाइतारे कुकी पार्ट मा
amuk sokani yung hagre mo ko amuk sokani hagre sumai sum mogi ngale ga amuk boycott tong yung haiba ngale ga amuk sokole yung haiba ngale amuk sokole haiba ngale amuk boycott tong haiba mogi masagi principal ama yang clear with ba mogi nganga ki mo tong haining bangang ba tauba mo loading man decision prong loba sugumba meman ta da ba cookies jina logo feed tai koi na ngasagi thajani ngai oi de ko adu hoji bot thada da bai chang ji ta sina koi outer gi lei ba koi meite gi bot masing ji kyam thai thada da gi koi yeng changi adu de namna ngasagi lei ba koi gi relief kem de pa china ma yam je ta sina adi au ning shok pa ma yong ni ba ye pha ko aduna bot pi bai chang ji mo ju khar han thang bodong mali khan ba da adu anyway sai area ji da chingi lei ba ji percentage se and outer gi na thada gi bot masing ji yam ba te na pramane adu 26 tang lakini dina apu bagi lakini adu gi 26 ki ba percentage yenga matungda ko yenga matungda ko adu gi freedom ko lom tu e ko na ka ko piyo na ai ta ga de ko na adu 26 ki lakadu ko apun ba outer gi na thada go bot masing je sida ba sima yeng changi ba ji ko na ko hai thada ba ni ni chang ji ta sena ko mai te gi bot masing je ka adu ne mo do mali ka no yeng mo ko adu na ko sai election observation ko bi ba tam da ha ji lu rei si outer gi lei ba cookie gi lei bot masing jing je moina bot pi ba ya ba mi je kana da pi ga da gi ha ga da sai gi honorable chief minister so sai ma observation ma press meet tham ju lagi bani ko hana lemin ba cookie kambu ko gi lemin ba ai cookie ya tare ko adu gi bot je adu gi bot sing je sai gi maximum bjp da phangni ha ba gi assurance pi ye ko honorable chief minister pi da almana same thing jingi ju tam ba ki ju hana lemin bot sing ji ta pa da na ngasagi moida experience tawri bani na moina sogoli ba npf ki dai kin dai tare ko sigi candidate sida kanogi cookie gi le bot masing je maximum chakani na plan tawi ya ko alfred la ko bot masing je ta sina alfred la ko bot masing na majority obang ngodra ha di ko khang yong changi ko aji mogi cookie jingi yo mogi mentality mogi mindset yam berane di si alfred su ta pa na mogi oba ejina myam tham ba ju yari ko phare ko na bot pi rage ko noni bot pi rage nang kahal lage ai ko gi le bot masing nang gi le je bot masing khara jiga cookie gi le bot masing jiga punjula kana mo bot kahal lage nang siwak to ngodra siwak to ya bra ai soya berni to nang ni ko aduna cookie gi le ri ba mana sa mission ji ta sina leba kanba na ta jati mang dana ba khunda ne fur kuntra mari manga ji ai ko puni hingi na ba ya ba na ta manipur ji kai dana ba labi ji khana maro mo jadi ko mo na i pam du je kai gumba npf ki le ba kini de si da mo na sogol kani hai ji ju sam agenda khara da mo na compromise tawang ne ko ai khoi si soke nang sibak to sibak yaw adu nagagi le ba ji npf ki le ba ki de si di ai khoi khang le poni ha da gi mo gi nagagi ba tongan ba ai khoi greater nagalun ta na ko ma am le ni pramani ko issues me ama adu gi mo me am duna manipur gi le ba structure manipur gi le ba state gi le ba ma gi sakdam ji kai na khona ba do mo ji partam do la khri ne ko adai area de khoi na outer gi le area de khoi na khoi gi le mai te gi bosung je kana da pi da question do ne lai je then independent ke ni le hoi se ko independent ke ni si mana abon mai ham le male ko nan ko da so mai pe jing je ko tang amana abon mai hare ko amana abon mai hare amana s co zone hai bani ko s co zone hai bani independent mo ni piche mo ni si na le hori bang sa gi congress ki mla alfred siga adagi independent no gi agano gi khogi npf ki leiba kasui timothy jimixi tanaba ngam duribra ko ado moisi ta sengna cookie jingjina kayamu yamna moisi nga sagi coordinator na family wan ta mating pangche ne sabina gadun ha question ma ko sai ne nam change adubu leori bani khogi abomai ga kho jon jiga ni si ta sengna cookies na kasu yam kana moida nga sagi support na ko na moi kahana na ko na kani thasde ko ado najib leori je alfred ka leiba timothy jimixi ga ni sida anis di nga sagi cookie singi bot se nga sagi samdin kai ko khar na ga su compromise mo na haitare ko kani gume ejna khara da kai gume pandam khara da madu de yen kan so na madu leveling kholang ngode ben kan ba ko adi loi na magi ko sagi magi satya mo ko na kana ni je twin do khayong na kan da ka da re sai alfred ka rasu mogi dum phang pandam phang ya na bagi adi ko sagi timothy jibun ka rasu mogi pandam phang ya na bagi mogi to kan ba leveling khona ni ne ko khola kan so na maji masi mogi laloni mogi mabuchen phattaba mogi modi yaw lakshara pok pok yaw jara ba du mo modi chenja ba du mo phattaba kok to adu adum chale ngone ko duna
आउटरगी लेब सक्सिदी अखोगी मणिपुर की लेबिरिबा मैतेगी पाइसाची नाउसिंग आउटरगी बोर्डर सिंजे असी कराय जगह है क्वेश्चन ने मदुना तंगाय फदन थाददबसु मैम यारो मनीना कनो हेफबा अदुना परसेंटेज से हजु बकिदि खो हाइबो ngiroi हजु लेरिबा दे 26 की नमिसिगी ओइना जिगी लाकदो बा हाइदारे को लाकदो बा 26 की इलेक्शन अदगी आउटरगी लेग इलेक्शन जिगी ओइबा परसेंटेज सम येंग मतुंगदा दाय यादुदा अखोई कैलकुलेशन अमना तगना कयम फिम खो खपंग बनी को अदु हजु लेफिम जी आउटरगी सिदि खोइना कनो या फबाई खोइना मसी मोई anyone Alfred Nabukarasu, Natana Timothy Jim Nabukarasu, I did in the interest of the Manipur ko. In the interest of the Manipur, stay Sigioina ko. Instead of Manipur Sigioina, Moina Kayumba, Nasagi Mapamom Tingna, Manipur Kaibi Aroi, Manipur Tuavi Aroga have a hack of the weekend Monday. I did Mogi Lady, possibly as per history and another number of Talaki demand me of Sakura Ponico. And the Sumayam J. Koina Kupa Yambayabazi, Hajik. Kangpopi de leiba Congress ki leiba president among the vote lepki padu Rahul Gandhi lakpada man harau oi ko harau oi em ngai borini then aduga cookie gi naha sing mata cookie gi am terrorist kangu sing da phone na training piba phone na lekmi na ga nomai ka pat tamin na badi ma sunam yawi ko aduna mogi mentality de yawi basi mogi mentality yawi basi ngasagi adugi posaksi Congress ki leiba sai candidate na kara kanda kaya mo something kaya dun yeng hiu ta banin tro aduna koi na kup na yeng kada koi na jeni koi maitegi yeng wabnate maitegi mating bang wabnate but only thing state of Manipur si kai dun na bidang tong moi singina ngasagi honor kani ka du di no ya phaba khadang thajab wali du bu let's see proja lady miyam lady ko chaga kai na leba kai na chugai na honor ta leba kai na honor ta kadi madung Manipur proja miyam lady ko themna kani duna moi ju leba khidi di da Kundamina Himina Yelhomi or the Leminaba Kundadi Homin Kaminaba Nushana Luna Minami Obanina Lebaksi or Mojuta Hatagadi Lebak Kaidanaba Lebak Tugaina Machina Kubi Makto any community ocean first I give Lebaki Tugaina Machina community to the Miami Yaknabani have a come to Mexico Aduga then second any community mother illegal among the Landara mi Hala mi to Tanga lava no crime Tauta di Mado Lehori community Kudimotuna Masagi victim of community to give a thing function Laganda crime to me do I could put a minimum Changi Yafoko I do look on the question Changi Azula Manipu issues I call Tangai for the na Tangai for the Nikoi Madam Sadana illegal immigrant Mayam Jinakoi Lana in Baitogono in Baitogano another saying Madugi Oba, Ipai Pun, Tamjara structure, Ipai Pugi, Kanjara Mokalon, Manipugi Street, Tuano Taragadi, I call you Ladiba, Hajula Pugi, Nalax of Hadareko, Maruna, big regular lobby by meditation Amado, Yenga living on Moyo Lastico, and the put again. Takatari was Gitazen Matamuseum Losele, Ado Aroiba, question Amtangaki, Zagitazengi, assessed, observed over the Energina, Mokoi Tolisi Manungsida. Yam Kana, Ani Madi, Inaga Male, Kanaka, no the Kandido, Ozagi Tazingi of the Masi, Ani Inagado, and is a Kanakana, Webe. Yapamasi Koina, people observe say, I think expect to nego, expect to do a Hazu label ruling city win the Lemonina, Amoy the Yawani, Tinazimo the Yawunico, Hadi Ladiba, Kendra, Lehoriba can trying to Hatareko, Tampaki can trying to see the absolute majority in a Lingi lady, Mam lady, Magi like Java, Magi Tinaja Mayama, the Japanina, Moigi, win the Japan lady, Nina, saying Moy Tina of the Yauni. Adubu next Kanaka Tina Lakana Sagi, how you like we choose it, Sagi Mu and home Hatareko, Generally say the co. Generally that Mu home Haraki, Kudamanako, home Generally, Generally the home Maxe, home Maxi, Progressing Oba, Sagi. Sagi ruling the Yauriba, Sagi Ama winning the Yauriba, I still lay Vidiba, Tina of the Yauri when he passed there. Sijuniama Nushi Diabetico, young Shibu Layba. Layakasu, Mana ruling and Lebanina, my winning Tamaganda, Lemo remaining way home. Congreskine, RPA or independent Kakune. Moy Ahumsi Kanano and Kutilaka Sagi public over sentimenta, Nushibus and Madum Mami Oidi Mojico. I know how to say a national economic Sagi. Hanaki Botsi de Koina, see it in any, shoot only a higher than this year. Manamata would talk activities in the Miyaman Shija, Prazan Shija Badumba, Magi, Tamogi interest on a label.
aduna ngasagi mayam mangdadi ngasagi magi mi magi manba ko thamodna ai da pirani ga haigumba adagi amadagi manba man tawjabana duni dhokti pirani ga haiba sumana haido mi wasinge kona yenga tamda average oina sum chapnina tasena moi ahumje si borin phangani khara ko phangani adugi marks dagi ketang haidok ma tamda ketang haidok ma tamda sagi defeat to gena khanba challenge to ga khani ga mi nei ri ko asi sida thinudu mi si moi ahumji gi mangdi amadi thina ni thina baje hajing ma aigi chinna ga sagi ade basun taw basun da ma ruling gi jar pori ne madi dum ajudo films di madi thina yaudui ne ba maga thina du si her haidok no sai le hoi moi ahumje odui ne ba ahumji gi manu si da sai koina oi thokpa ya mi se kana ko khala ha ta ga di koi kitang ngan li ko haji bot thada ba pung mai lori ko bot thada pung mai lori adu haji si report to pa ken rakha so le gani ko war magi polling booth khala gani adu gi polling booth si da kari sin la ka ga dang yeng gi adu ko haning budi le re adu bo ai ngasi bakti hara roi e pa ko adu bo haji thinu dei project si da ruling gi dum yawgani adu yawgani haji june yawgani haji ko na maji ruling de lei tawang ya habi ko habi ani ko sentiment ji haji project sentiment ji pura mo ni ko ye pa project sentiment na kairom chalam dara gadina kairom chalam dara gadi yam thal mi ni thinu ni ko sia yam thal ni thinu shime tham jaram gi ko project gi kairom na thamogi ko ko khol kairom landar gadi ko sai pen haji pen ko khol ni na pramane adu gi pen na pau twin don dara gadi ita thal na ma yam ro to ka na sai ita thal mi ni thinu ni ko adu haji na film sidadi win no eriba ruling party ya wi riba lebi ba jimadi compulsory dum thina yawani aduga handaki ngasi gi hoya atheng bagi election commission gi lai ba magi polling report ata re ko polling kya ngasa gi hoya report to bai adagi process kan thada re adugi matungna ka claim hola kan da do da nin rakona khar phagani khal dai thamjara tap chaba khang de ko thakachari ojagi tanjen mo khoi achin mo tam kai thoga koi ngasi akhanaba lok sabha election 2024 da saruk yabi bagi damakta hanna thakachari amasung thank you so much loina loina yang biri ko punam puju ko ngak amuk break lok jagi break ki mantung da amuk thank you